Pred vama je video nedeljnik na znakovnom jeziku. Pripremili smo vam aktuelna dešavanja kao i zanimljive priloge. Pratite video nedeljnik na znakovnom jeziku na društvenim mrežama. Predsjednik Aleksandar Vučić primio je paraolimpijski tim Srbije kako bi im dao državnu zastavu koju će nositi na paraolimpijskim igrama u Parizu, koje će biti održane od 28. avgusta do 8. septembra. Vučić je svečano uručio državnu zastavu srpskom paraolimpijistu Željku Dimitrijeviću. Zastavu Srbije na ceremoniji otvaranja paraolimpijskih igara nosit će paraplegičari Saška Sokolov i Željko Dimitrijević. Na prijemu u predsjedništvu Srbije prisutni su sportisti i članovi paraolimpijskog tima Srbije, predsjednik Paraolimpijskog komiteta Srbije Zoran Mićović i ministar sporta Zoran Gajić. Srbiju će na paraolimpijskim igrama u Parizu predstavljati rekordnih 23 takmičara. Vučić im se zahvalio na trudu, ljubavi prema otadžbini i na njihovoj posvećenosti. Danas je dan ispunjen emocijama. Okupili smo se da ispratimo naše heroje koji će predstavljati Srbiju na paraolimpijskim igrama u Parizu, rekao je Vučić u predsjedništvu Srbije. Vučić je naveo da su svih prethodnih igara pokazali šta znači istrajnost, požrtvovanost, rodoljublje. Ovog puta naša delegacija od 54 ljudi, 23 sportista takmičit će se u 8 oblasti sporta. Verujemo u vas i znamo da ćete se svim srcem boriti za svoju zemlju. On je dodao da Republika Srbija prepoznaje značaj paraolimpizma i sa ponosom ističe da naša zemlja podjednaka kao u slučaju olimpijasa izdvaja značajna sredstva za nacionalne penzije i stipendije paraolimpijcima. Time želimo da pokažemo koliko vrednujemo i poštujemo vašu posvećenost, vaš rad, trud i ljubav prema otadžbini. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da osvajači medalja na paraolimpijskim igrama u Parizu, koje su na programu od 28. avgusta do 8. septembra za osvojenu zlatnu medalju dobiti iste nagrade po 200.000 eura kao što su dobili učesnici letnjih olimpijskih igara. Želim da nam budžet bude pražniji po vašem povratku sa paraolimpijskih igara. Želim vam mnogo pobjeda, mnogo radosti, ali ako ih ne bude, znajte da smo uvek uz vas. Doći će nove igre kada ćete moći ponovo da pobeđujete, poručuje Vučić. Sljedeći principe i načela odgovorne državne politike koju dosledno sprovodi predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i vlada Republike Srbije. Pokrajinska vlada je u prvih 100 dana rada ostvarila rezultate koji pokazuju veliko posvećenost daljem ekonomskom napretku i stabilnosti društva kao garantima boljeg života svih građana naše pokrajine. U ekspozeu predsjednica pokrajinske vlade Maja Gojković navela je rezultate rade pokrajinske vlade u skladu sa glavnim ciljevima razvoja u prethodnih 100 dana. Nastavljeno je unapređenje sistema zdravstvene zaštite, socijalne politike, obrazovanja, socijalne zaštite i unapređenje položaja osjetljivih grupa, kulture, turizma, sporta, zaštita životne sredine, kao i sa daljim ulaganjima u razvoj agara,
saobraćajne i vodovodne infrastrukture, energetskog sistema i građevinarstva, ravnoteža između razvojnih projekata u toku i novih kapitalnih ulaganja ostaće prioriteti pokrajinske vlade u narednom periodu. Potpredsjednica pokrajinske vlade Sandra Božić obratila se na svečanosti povodom obeležavanja dana Svetog Ištvana, praznika mađarske nacionalne manjine, poručivši da je ovo praznik od posebne važnosti za AP Vojvodinu, koja baštini kulturu svih naroda koji žive na njenoj teritoriji. Čestitajući praznik, potpredsjednica je podsjetila na to da se od 2018. ovaj program u Vojvodini obeležava kao datum od pokrajinskog značaja, ocenivši da to svedoči o volji za očuvanjem kulturnog nasleđa. Upravo zbog toga smo danas i ovde da pokažemo da nas različitosti ujedinjuju i osnažuju. Te različitosti najbolje odslikavaju Vojvodini, zato država Srbija i AAP Vojvodine imaju poseban zadatak da i dalje radi na negovanju kulture i tradicije pripadnika nacionalnih manjina i pomažu rad nacionalnih saveta, rekla je Božićeva. Prema njenim rečima, dobri odnosi i zajedništvo dva naroda podstaknuto je saradnjom koju su uspostavili predsjednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i premijer Mađarske Viktor Orban. Svečanoj akademiji održanom u Novosadskom pozorištu prisustvovali su i predsjednik Skupštine AP Vojvodine Balint Jukac, potpredsjednica Narodne skupštine Elvira Kovač, članovi pokrajinske vlade, predsjednik Nacionalnog saveta mađarske manjine Arpad Fremund i druge zvanice. Sve je veći broj goljazne dece sa deformitetima kičme, ravnim stopalima, oslabljenim vidom i taj trend se samo pogoršava iz godine u godinu. Da bi se stalo na put takvoj statistici, od jeseni će se ponovo uvesti redovni sistematski pregled u školama, najavljuju iz Ministarstva zdravlja. Moderan stil života uz prekomerno korišćenje digitalnih tehnologija čini da su uzeli svoj danak među mladima. Svako 5. dete u Srbiji je gojazno, svako 11. ima deformitet kičme, svako 5. ima ravno stopalo. Osim nutricioniste i fizijatra, pune ruke posla imat će i oftalmolozi, stomatolozi, logopedi. Gojaznost, loše držanje tela, deformiteti kičme, prstiju, globova, ravna stopala, oslabljen vid, kao posljedica korišćenja mobilnih telefona. Primetno je da imaju lošiji govor, da njihova fina motorika upravo zbog korišćenja miševa i drugih pomagala u tehnologijama ne dozvoljaju da se razvijaju pravilno. Imamo disklesije, ne znaju ono što je pročitano. Šta su pročitali? To su sve razvojni poremećaji kojima je uveliko dovelo do upotreba modernih tehnologija. Neki su od najčešćih problema kod najmlađih u celoj Srbiji i zato će, kako je nedavno najavio ministar zdravlja Zlatibor Lončar, posle duže pauze od jesen ponovo biti uvedeni redovni sistematski pregled u školama kako bi se potencijalne hronične bolesti detektovale i korigovala na vreme. Previsoke letnje temperature teško podnosimo mi, ali je naši kućni ljubimci, nešto više od mačaka, vrlo su podložni toplotnom udaru.
Duži boravak na suncu i duge iscrpljujuće šetnje na visokim temperaturama dovodi do povećanja telesne temperature preko fiziološkog nivoa 38-39 stepeni, što najčešće rezultira toplotnim udarom. Ako ne znate na koji način da svog psa ili mačku zaštitite od toplotnog udara ili sunčanice, pridržavajte se sljedećih savjeta, omogućite im udobno i sigurno leto. Obezbedite dovoljno sveže vode i hladovinu. Visoke temperature mogu brzo dovesti do dehidracije kod kućnih ljubimaca. Obezbedite im uvijek svežu vodu i pristup hladovini, naročito tokom leta najtoplijeg delova dana. Ne ostavljajte ih u automobilu. Ni pod kojim okolnostima ne ostavljajte svoje ljubimce u parkiranom automobilu tokom letnjih mjeseci. Automobil se može brzo zagrejati na opasne nivoe, čak i ako je napolju umjereno toplo. Prilagodite šetnje. Šetnje sa psom najbolje je planirati u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima kada su temperature niže. Vodite računa o vrućem asfaltu koji može opeći šape vašeg ljubimca. Redovne posjete veterinaru. Redovne posjete veterinaru važne su tokom cijele godine. Ako su posebno važne u letnjim mjesecima kada su kućni ljubimci izloženi sve većim rizicima od bolesti i povreda. Obratite pažnju na simptome toplotnog udara. Toplotni udar je ozbiljno stanje koje može biti fatalno po vašeg ljubimca. Simptomi uključuju prekomerno lizanje, teškoće sa dišanjem, letargiju i povraćanjem. Ako primijetite ove simptome, odmah potražite veterinarsku pomoć. Leto može biti zabavno vrijeme za kućne ljubimce, ali zahtjeva dodatnu pažnju kako bi se osiguralo njihovo zdravlje i dobrobit. Prateći ove savjete možete pomoći svojim krznjenim prijateljima i da ostanu bezbedni, udobni i sretni tokom letnjih mjeseci. Iskoristite vrijeme godišnjeg odmora i letnjeg raspusta za odlazak u prirodu i posjetu znamenitim mjestima. Ne morate da imate dubok džep da bi se lepo zabavili, uživali u kulturno-istorijskom nasljeđu. Fruška Gora je osim po divnoj prirodi poznata kao i dom velikog broja pravoslavnih manastira koji su joj i doneli nadimak. Nije čudo što Frušku Goru nazivaju srpskim Atosom. Fruška Gora nudi obilje sadržaja za sve generacije, osim po divnoj prirodi poznata je kao i dom velikog broja pravoslavnih manastira. Nekada je bila ostrva u Panonskom moru, a danas je pravi raj za sva čula. Ovdje na površini od 260 kvadratnih kilometara da će vam oduzeti neobični pejsaži, šumski kompleksi, mnogobrojne biljne i životinjske vrste, te spomenici kulture neprocjenjivog značaja. Legenda kaže da širo područje Fruške Gore od davnina bilo bogato svetilištama. Kažu da je tokom 16. i 17. veka na ovom prostoru bilo više od 35 manastira. Do dana današnjeg na prostoru dužine 50 i širine 10 km
sačuvano je 17 starih svetinja, zbog čega je ova Vojvođanska planina, osim kao najstariji nacionalni park u Srbiji, 1990. godine proglašena i za kulturno dobro od izuzetnog značaja za Srbiju, a predložena je i za upis u listu svetske baštine UNESCO. Još jedan od razloga zbog kojeg je tako mnogo manastira podignuto na ovom mestu jeste činjenica da Fruška Gora bogata prirodnim resursima. Manastiri su uvek funkcionisali u sprezi sa prirodom. Hrišćanske crkve su inače po pravilu podizane na mestima koja još od ranije važila kao sveta. Mnogobrojne legende kraja navode da je Fruška Gora bila sveto mesto za Srbe još u doba Nemanjića. Smatra se da kralj Dragutin u periodu kada je vladao kao kralj Srema svoj uticaj na ovim prostorima učvršćivao zidanjem većeg broja manastira, a da su nakon njega slično postupali kralj Milutin, car Dušan i knez Lazar. Fruškogorski manastiri su bili sabiralište vernika, ali i druga mesta kulture i pismenosti. U njima su boravile nebrojene ličnosti značajne za istoriju ovih prostora, ali i celog Balkana. Dositelj Obradović, Lukijan Mišiski, Vuk Karadžić, Laza Kostić, Đura Jakšić služi su kao inspiracija pesnicima Branku Radičeviću, Jovanu Jovanoviću Zmaj, Milisi Stojadinović Srpkini. Na njihovim zidovima ikonostas svoj talenat zauvek ostavili umetnici Zaharije Orselin, Jov Vasilijević, Pavle Simić, Uroš Predić, Stevan Aleksić. Nažalost, burna vremena, teški dani nisu mimoišli ni Frušku Goru i njene svetinje.